Vreme kada se život prilagođavao satnici televizijskog programa odavno je iza nas. Kao odgovor na potrebe novog doba, 2018. godine nastala je platforma RTS Planeta i omogućila da aktuelni, najkvalitetniji i ekskluzivni sadržaji na sopstvenoj platformi Radio Televizije Srbije svakom korisniku budu na dohvat ruke. Tokom ovih 8 godina naši su ciljevi ostali jasni. Stvaramo nove načine predstavljanja medijskih sadržaja. Čuvamo bogatu arhivu, svedočanstvo o životu, nacionalnoj istoriji, kulturnoj baštini Srbije, regiona i šire. Negujemo tradiciju, sećanje, prave vrednosti, programski kvalitet. Delimo raznovrsne televizijske i audio sadržaje i činimo ih dostupnim uvek i svuda. Učimo, jer obrazovanje je naš zadatak i imperativ. Biramo najbolje iz kulturnog, zabavnog, informativnog, obrazovno-naučnog, dečijeg, školskog programa i bogate muzičke produkcije PGP RTS-a. Ne propuštamo 12 TV i 9 radijskih programa uživo ili i do 72 sata unazad. Uživamo u najboljim domaćim serijama, vrhunskom filmskom repertoaru i uzbudljivim sportskim prenosima. RTS Planeta besplatna je za sve korisnike u Srbiji, dok su naši kanali RTS Svet, svi programi Radio Beograda, Videoteka i Audioteka dostupni besplatno širom sveta. Do danas je to prepoznalo više od 2.200.000 korisnika koji na svom mobilnom telefonu, laptopu, tabletu, računaru ili smart televizoru biraju između više od 40.000 programskih sadržaja kad god i gde god požele. RTS Planeta je za 8 godina prešla dug put, a toliko je toga što možemo i što tek treba da otkrijemo i podelimo sa našom svebrojnijom digitalnom zajednicom u godinama koje dolaze. RTS Planeta. Uvek nešto dobro.